Daniel, o birdeki de aytma sağa. Yok. Ах ты дура! Урсаң или урбасың или ештеңе айтпаймын саған. Ұқтың ба? Uyan ben bileyim, profilaktika kadar aytmadın mı? Ayca, senin telefonun mu? Ha, ben kalktım. Belki Nokia'da. Türmede iPhone var yok bile. Sen mi oyuncakçıla obis kıldın bile? Полностью. O полностью olgamda. Ama uç ya. Oğlum ne? Hey, bu işte demez. Bir жол Ayca. Bir yağına 2 kilogram. Bir yağına 2 kilogram. Bu общем türmeye 5 kilogram sakar kirgizген. Benim 1 kilogram diyabeti de özüm var burç. Bazarı yok. Anda Ömürбек мен перепискасына қойылу. Ал жерде пароль бар. Соны білмейсің. Зато фейсинг бар да, фейсинг бар да. Апи, бұның ватсабында жана эме бар экен да. Двухкратный идентификация. Жөнін айтып қой да, двухкратный идентификация. Ой, колхозник, ушундай айта албайсыңар ба? Двухфакторная аутентификация. Алгас сен жатчы. Чыгарып эшик айтпайм силерге. Уатасыңбы? Айтпайм. Бар сен эштеге. Ами? Эй, бұның тикток ачык екен. Так, биринчи видеосы 1,5 миллион болуптур, удалить. Жоқ, тикток эмес. А бұл болса екінші видеосы 3 миллион екен. Жоқ, тикток кереги жоқ. Жаққали припост қылып тұр, удалить. Жоқ, айтам, болды айтам. Мына. Қайтып. Видео таттыр енен да?